počeo sam se baviti poviješću jer sam osjetio da se tu bije bitka za hrvatstvo, da se hrvatska povijest sasvim pogrešno prikazuje i da ona službena historiografija, katedarska, akademska i tako dalje, isto tako je daleko od zadaća koje bi trebali imati, tako da sam se počeo baviti uz svoje poslove historiografijom. Polemike koje je Franjo Tuđman neprekidno vodio u Beogradu ipak su izazvale reakciju jugoslavenskog vrha. U listopadu 1961. prebačen je u Zagreb na novo radno mjesto. Postaje direktor Instituta za historiju radničkog pokreta. Tuđman je došao u sukob sa svojim stavovima i tražio je da se demobilizira i pustili su ga i došao u Zagreb. On je taj koji je odlukom Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske osnovao taj institut. Meni je Tuđman govorio da je njemu bila želja prva da se zaposli u Leksikografskom zavodu u Zagrebu. Iz nekih razloga to nije ostvareno. Koji god razlozi bili u pitanju, jedan je zacijelo bio i prst sudbine. Prije toga je on napisao knjigu Rat protiv rata, koja je bila tako pozdravljena, prihvaćena i stekao neki ugled u tom vojnom vrhu i kao takav je pozvan od CK. Ja vjerujem da je Bakarić bez sumnje bio za taj institut. Nema šanse da bi vi na čelu takve kuće postavili nekoga ko ne uživa autoritet, povjerenje i Centralnog komiteta partije. Meni je ovako Tuđman rekao na našem razgovoru u Brijunima 1996. Bakariću je moj dolazak u Zagreb na neki način odgovarao jer je kao federalist bio velik protivnik centralizma i unitarizma, iako zapravo nikada nije htio zaoštravati stvari. Institut za historiju radničkog pokreta smješten je u jedno od najljepših gornjogradskih palača, u Opatičkoj broj 10. Zgradu je 1891. godine preuredio Izidor Kršnjavi u klasicističkom stilu s obilježjima historizma, antike, renesanse, humanizma i kršćanstva. Ali i nacionalne povijesti, o čemu govore slike Vlahe Bukovca i Celestina Medovića. Sve tamo do 1961. 60. godine sve su republičke zajednice imale institut za povijest radničkog pokreta. Srbije, Slovenije, Bosne i tako dalje. Jedino Hrvatska toga nije imala. Hrvatska mislim da je bila zadnja republika koja je dobila takav institut. Institut je formiran kao dio strukture Centralnog komiteta, čijom je arhivom i raspolagao. Tuđman je postavljen za čuvara tog svetog grala partije. U Zagreb se iste godine iz Beograda vratio i Miko Tripalo, predsjednik omladine Jugoslavije. Meni je Tripalo rekao da je zapravo Aleksandar Ranković poslao i njega i Tuđmana u Zagreb, da obuzdaju nacionalistu Vladimira Bakarića. Tek kad su došli u Zagreb i prihvatili ono šta se priča u intelektualnim krugovima, prihvatili i te ideje koje su se pojavljivale u Zagrebu i tako su i Tripalo i Tuđman postali najveći nacionalisti. A onaj Tuđman koji je otišao iz Beograda i došao u Zagreb na čelo Instituta za historiju radničkog pokreta, to je već jedan Tuđman koji se približava onom Tuđmanu kojega mi znamo. Ja debelo vjerujem jer je Bakarić bio ipak vrhovni arbitar u Hrvatskoj. Osim toga, on je imao tu tezu da hrvatski NOB mora se malo izvlačiti iz općeg jugoslavenskog, i da je tražio čovjeka kao što je Tuđman. Ali i sam Josip Broz imao je svoje razloge za osnivanje instituta, kojeg su kasnije kolokvijalno prozvali Tuđmanov institut. Because Tito was worried that, and he always was worried, and he was worried particularly this time, that the Serbs
were claiming that they were the only ones who had really won the war. They were the only ones who'd been the good partisans. They'd done everything. He was worried about the balance. Otvaranje nacionalnog pitanja u poslijeratnoj Jugoslaviji i sukob između Rankovića i Kardelja, koji tada već uzima sve više maha, također su išli u prilog ovome jednom savezništvu između Bakarića i Tuđmana. U to je vrijeme Beogradska čaršija rado otkrivala hrvatski nacionalizam i u partijskim krugovima. Ima jedno mjesto koje sam vidio u arhivima nedavno, gdje Tripalo kaže kako su ga u Beogradu optuživali da je bio u domobranima. A budući da nije bio u domobranima, da su onda optuživali njegovog oca da je bio u domobranima. Drugim riječima, biti u domobranima, što je u Beogradu jednako biti ustaša, je bilo zvono koje se moglo okačiti o rep čak jednom vodećem partijskom lideru. Tuđman je iz Beograda ispraćen kao pritajeni hrvatski nacionalist. No prije nego što je napustio Beograd i vojnu karijeru, unaprijeđen je u čin generala Jugoslavenske narodne armije. A da Tuđman u Zagreb ne bi došao kao neka marginalna ličnost, treba imati i čin generala, tako da u startu ima renome. Bilo mu je dosta neprekidnih polemika i tajnih ratova u generalštabu. U Zagrebu se okružio knjigama i prijateljima. On je tu imao velike planove šta će napraviti. Okupio je puno ljudi, historičara i mislim krenuo je sa ono što je htio. Konačno je bio slobodan da piše što hoće. Prvo je pokrenuo časopis Putevi revolucije, koji je postao i formalno glasilo instituta. Još za vrijeme Tuđmana je pokrenut najprije glasilo kuće. Ako ste vi institut ili neka znanstvena kuća, nemate svoga časopisa, vi ne postojite. Dakle, vi morate imati svoje glasilo. To je bilo prvi put da ja njega vidim i on mene, naravno, da sam bio impresioniran. On je imao jedno držanje, jako je stekao taj generalski čin na miran način, jel da ne kroz rat, ali je imao pravi generalsko držanje. Uskoro je kružok njegovih suradnika i prijatelja okupljao puno uglednih imena, povjesničara i suboraca, generala iz nekadašnjeg 10. korpusa. Pavle Gregorić, Josip Hrčević, Nikola Kajić, Vaso Bogdanov, Ivan Šibeli i Večeslav Holjevac, gradonačelnik Zagreba. To su intelektualci u centralnom komitetu, oko Bakarića i bili su rukovodioci. 40-ak upravo ti ljudi bilo je koji su bili pripadnici partizanskog pokreta, komunističke partije i koji su se bavili proučavanjem radničkog pokreta Hrvatske. Baš kao u Beogradu, Tuđman je i u Zagrebu držao do društvenog života. Brzo je stvorio mrežu privatnih odnosa u zagrebačkim elitnim krugovima. Gledajte, oni su bili na visokim funkcijama, jer konačno Veco je bio gradonačelnik Zagreba u to vrijeme. Šibli je bio generalni direktor televizije, što je jedna jako važna, mislim, funkcija. Tuđman dobro bio je u tom institutu, pisao je povijest hrvatsku, jel? Da ne govorim Križak. Tuđman je u svom kabinetu imao ne drugove, nego elitu. U njegovom kabinetu gotovo svakoga tjedna bi se sastajali Miroslav Krleža, Frangeš i Vaso Bogdanov. Sve vrlo ugledne osobe. On je volio prijateljstva sa, ajmo reći, uglednim tim ljudima. Među njima su onda bili ti hrvatski generali, za koje je Krleža tvrdio da je Tito bio jako ponosan da ima hrvatske generale. I Šibla, i Tuđmana, i Gošnjaka, Vice Krstulovića kao admirala. Otac je radio ono radno vrijeme kad je kako je bilo tada do 3 sata. Obično bi
odspavao pola sata, ali onda je radio po noći do, što bi narod rekao, plus minus beskonačno. Društveni život zapravo pokrenuo je Tuđman, jer on nije dolazio u klub književnika gdje su inače se sastojali umjetnici, nije dolazio negdje po kavanama i tako, i on je počeo pozivati ljude u kući. Kad su družili, nije bio od onoga tipa ljudi koji bi hodao po kavanama, sjedio i ovo i gubio vrijeme. U socijalističkom Zagrebu Tuđman je njegovao građanski stil ponašanja, druženja i oblačenja. Pazio je na svoj izgled, u svakom slučaju. Jako je pazio i odijelo i kravata i ovo ono. Vidio se da čovjek pazi ili na svoj izgled ili svjesno pravi impresiju, i tu je nešto, jer je bio osobno izuzetno ambiciozan. Razgovori u Tuđmanovom institutu preselili su se u kućne posjete i obiteljska druženja. Kako je Tuđman počeo, tako smo onda nastavili, zapravo skoro svake subote, uvijek negdje kod nas, onda kod Holjevca, kod Rukavine, kod Krleže. Krleža nas je znao pozvati i u Esplanadu. Recimo, sjećam se jednog rođendana gdje je bila večera u Esplanadi i to je bila kineska kuhinja što ja nisam mogla jesti. I poslije toga smo išli kod njega, to baš taj rođendan, kad je bio na tu tortu rođendansku. Dok je on bio direktor instituta, znači do 67. dok ga nisu izbacili, svaki dan je skoro neko doveo on na večeru ili ručak. Tako da sam ja osobno upoznao većinu tih mislećih ljudi u Hrvatskoj kod sebe doma. Teme koje su zaokupljale ovaj najelitniji zagrebački kružok uglavnom su bile političke. O politici svjetskoj uvijek, a naročito, naravno, hrvatsko pitanje je uvijek bilo na tapetu. Uvijek. Jer njima je to smetalo zato što je Hrvatska bila zapravo marginalizirana i provincijalizirana. Sve je trebalo tražiti od Beograda, mislim, savezne vlade. Dobro, nisu Tita spominjali, ali su spominjali, recimo, da zapravo nema šta raditi Hrvatska u Jugoslaviji. U ovim idejama najdalje je ipak odlazio dr. Franjo Tuđman. Tuđman je uvijek bio taj koji je forsirao slobodnu Hrvatsku, ja? Ali nisu bili uvjeti za bilo što učiniti. A najviše su zamjerali Anki Berus, koja je vratila novac za kulturu u Beograd. Ono što je ostalo, umjesto da je dala, ona je vratila u Beograd. U to vrijeme stvoreno je i prijateljstvo Krleže i Tuđmana. Ja sam ga pitao jedanput to vaše prijateljstvo, mam veli Zlatko prijateljstvo. On je bio prije svega puno stariji od mene. Ne znam kako i gdje su se upoznali Krleža, ali znam da je on dolazio početkom 60. godina, barem 2 puta tjedno kod nas u stan. Krleža iz nekog razloga nije htio imati televiziju, pa je između ostalog ponekad dolazio i zbog toga. A što se tiče Krleže, Tuđman mi je znao reći, gledaj, on je apsolutno hrvatski nacionalist. S tim rekao da on nije, naravno, u svom vremenu vjerovao u Hrvatsku državu. Jer su političke konstelacije bile u svijetu takve da je to bilo neizvedivo. To je bio njegov duhovni milije, njegov duhovni krug u kojem se on kretao cijelo vrijeme svoga boravka u Zagrebu. S druge strane stajala je skupina hrvatskih centralista i dogmatika, poput narodne heroine i republičke ministrice financija Anke Berus. Anka Berus je poznata bila kao neugodna drugarica. Vrlo neugodna. Rješavala je mnoge probleme tako da bi sudionici partijskih sastanaka, pogotovo u vrijeme rata, znali ako Anka Berus pištolj postavi na stol, bit će mrtvi. Bila je jedna od najmoćnijih ljudi u republičkom politbirovu.
U radu Tuđmanovog instituta vrlo brzo je prepoznala avet hrvatskog nacionalizma. O tome je redovito izvještavala Vladimira Bakarića. Naravno, Bakarić Lukav imao je u jednoj karti Franju Tuđmana, koji će dakle otvarati ova sporna pitanja, ali je u drugoj ruci držao Anku Berus kao predsjednicu Komisije za historiju CK-SKH, da bi se na koncu ipak pokazalo da je Tuđman išao tako daleko što Bakarić nije pretpostavljao da će ići. 1965. godine na savjetovanju Komisije za ideološki rad upozorila je Berus na Tuđmanov nacionalistički prikaz knjige Rodoljuba Čolakovića Pregled historija SKJ-u. U ozbiljnim istorijskim časopisima tog doba Tuđman vodio polemike sa istoričarima. Prvo, oko istorije Komunističke partije Jugoslavije koju je priredio i uredio Rodoljub Čolak. Sad, tu nije dovoljno istaknuta uloga Hrvatske komunističke partije, hrvatskih komunista. Kad je izašla historija KPJ, komunističkog pokreta naroda Jugoslavije, suprotna stvarnoj povijesnoj istini, suprotna pogledima onih hrvatskih revolucionera, ljevičara koji su išli u borbu za suverenu i samostalnu Hrvatsku, samostalnu makar i u okviru neke internacionalističke zajednice jugoslavenskih naroda. Tada sam ja, zastupajući te i takve ideje i u skladu sa svojim, inače, nacionalnim osjećajem i svojim povijesnim pogledima, organizirao simpozij na kome smo podvrgli kritički sve te antihrvatske, velikosrpske, jugounitarističke prosudbe i poglede na hrvatsku povijest. I to je izazvalo golemu uzbunu. I tu je Franjo Tuđman u institutu sa skupinom suradnika imao značajne primjedbe i tu je, može se reći, prvi put došao u izravni sukob s Bakarićem. Zbog djelovanja Tuđmanovog instituta, Bakarić se stalno nalazio pod pritiskom partijskih konzervativaca. Međutim, mjesto interne rasprave, Bakarić i Anka Berus su pripremili, htjeli su zapravo da pripreme sjednicu na kojoj će dati osudu, tipično stalinističku, ždanovlevsku osudu, da oni ne stoje iza tog simpozija instituta, iza pogleda instituta, da je to nacionalistički pristup, nacionalističko skretanje i znalo se da to praktično znači isključenje iz političkog i javnog života. And he certainly had until towards the end the full authority, which is more directly important, of Bakarić. See, it's only when Bakarić turns against you that you've got to be worried in Croatia. Međutim, na tom skupu Vlado Bakarić i Anka Berus su ostali u manjini. Došao je uz blagoslov Bakarića da zaista se bavi povijesnom istinom. Šta je on tom htio povijesnom istinom? Tuđman je doživio to kao misiju da brani čast Hrvatske narodno-oslobodilačke borbe i partizanskog pokreta. To je prvi put da je Tuđman zapravo postao Tuđman i on je prvi naš politički čovjek koji se upitao o samoj biti nacionalnog problema u Jugoslaviji. Slične probleme imali su i neki narodi u istočnom bloku. Tuđman je sa zanimanjem pratio tu situaciju. Imate takvih pokušaja u raznim drugim istočnoevropskim zemljama. Recimo u Ukrajini se neprestano povlači priča o ulozi Ukrajinaca u revoluciji. Husak je radio na tome u Slovačkoj i usput budi rečeno imao je nekih kontakata s Tuđmanom. No, zašto se Tuđman u Hrvatskoj sve do pojave deklaracije o hrvatskom jeziku jedini bavio nacionalnim pitanjem? Savka i Tripalo, koji su bili mitske figure 70. godina u okrilju takozvanog Hrvatskog proljeća, oni o nacionalnom pitanju, grubo rečeno, nisu znali zapravo ništa u
okrilju tadašnje jugoslavenske ljevice to se pitanje smatralo ili irelevantnim ili praktički riješenim, a to nije bila istina. Nacionalni ključ po kojem se upravljalo svime, pa i historiografijom, sve više je funkcionirao protiv hrvatskih interesa. I uglavnom sve što je bilo hrvatsko je umanjivano i to je izazivalo normalno i otpor u onih koji su sudjelovali u svemu tomu. Ravnoteža u odnosima dva najveća naroda mogla je prevrnuti brod kojim je upravljala čvrsta ruka maršala Tita. Pa suština svih odnosa u Jugoslaviji su srpsko-hrvatski odnosi. Toga moramo biti svjesni, to je zapravo osobina oko čega se sve okreće. U tim je odnosima od samog početka postojao jedan nepremostivi problem. Ti su narodi imali različito shvatanje države u kojoj su se našli. Kao i sve drugo, i taj se problem rješavao uravnilovkom, to jest jedinstvenim partijskim tumačenjem. Posebno kad uzmemo u obzir da je cijelo to razdoblje bilo pod posebnom kontrolom partijskih povjesničara. No Franjo Tuđman nije bio idealna osoba za provođenje partijske uravnilovke. Osim što je rado polemizirao, mnogi ga uopće nisu smatrali povjesničarem. Imao je diplomu Vojne akademije. Ozbiljni istoričari su smatrali da je on amater. Ja sam razgovarao s njima i oni su smatrali da je on, general, istoričar. Pa ja mislim da on nije bio povjesničar. Mislim, u svakom slučaju ne u akademskom smislu. On je bio jedan dobar povijesni publicist koji je iz raznih povijesnih situacija na vlastito 20. stoljeća izvlačio stanovite zaključke za aktualnu politiku. Već tada bilo je jasno da Tuđmanova istraživanja nisu namijenjena skupljanju prašine u knjižnicama i institutima. On je više držao do svoje glavne teze nego do nekog istraživačkog pristupa, pa je znao često puta nešto prepisati od nekoga i onda je dobio tako pogrdni epitet da je kompilator. On je koristio i historiografiju za svoje ciljeve, što ne znači da je bio loš povjesničar. To je posve legitimno djelovanje, ali mislim da to nije historiografija onako kako ja nju doživljavam. Međutim, imao je sve kvalifikacije da koristi tu titulu. Sigurno je jedno. Rad Franje Tuđmana u Institutu za historiju radničkog pokreta donio je puno hrvatskoj historiografiji, ali ne i uravnilovku. I kad Tuđman dolazi u taj institut, on zapravo taj institut prvi put pretvara u provjeru, znanstvenu provjeru mitova. Čim provjeriš mit, u najvećem broju slučajeva ga srušiš. Prvi mit bio je onaj o ulozi Hrvata i Srba u antifašističkoj borbi. U toj interpretaciji Srbi su bili osloboditelji Jugoslavije, a Hrvati uglavnom suradnici okupatora. A u Beogradu smatrali su, mislim, partizanski pokret u Hrvatskoj kao geografski pojam, jer partizani u Hrvatskoj zapravo su bili Srbi. I on je smatrao da treba srušiti tu crnu legendu o Hrvatima. Prvi je izašao s tim da je najviše partizana bilo u Hrvatskoj. Nema sumnje da je Tuđman itekako bio angažiran, da čitav njegov život gotovo da od samog početka se vidi jedan krajnji, ne mogu reći sad odmah krajnji cilj, ali jedan proces koji je on pokrenuo, koji je on stalno vodio, ta stalna borba za te hrvatske, za nacionalne interese, danas bismo rekli, možemo govoriti o dostojanstvu i o borbi za istinu. I uočavalo se da se ne prikazuje partizanski pokret u Hrvatskoj onako kakav je bio, nego to više manje prikazivalo se s onih unitarističkih pozicija. Tuđman se toj interpretaciji rata žestoko suprotstavljao, do te mjere da je ušao u sukob s partijskim rukovodstvom u Srbiji.
dakako i sa Srbijanskim institutom za historiju radničkog pokreta. Informacije o tome brzo stižu do državnog vrha i pokreću nepredvidiv lanac događaja, koji će dovesti do smjene drugog čovjeka Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Aleksandra Rankovića. O tome iz prve ruke svjedoči Ivan Mišković, Titov posebni savjetnik za bezbjednost. U tom periodu već imamo jednu situaciju koja pomalo kreće ka četvrtom plenu. A naime, ja jednog dana dobivam izvještaj u kojemu Bosinčić, načelnik Srbijanskog instituta, govori otprilike sljedeće. Šta se ovi Hrvati, da su oni jedni ratovali. Mi moramo njih spustiti na zemlju, uostalom mi moramo oko toga angažovati Aleksandra Rankovića. Dokaze o otvorenom nacionalizmu Srbijanskog instituta za historiju radničkog pokreta Mišković je predao nadređenom ministru obrane, inače Tuđmanovom osobnom prijatelju, generalu Ivanu Gošnjaku. Ja kad sam dobio taj izvještaj, ja sam bio vezan vertikalno gore za Gošnjaka i za vrhovnog komandanta, za druga Tita. Ja sam taj izvještaj proslijedio Gošnjaku i zaboravio. Umjesto odgovora ministra Gošnjaka, Miškoviću stiže reakcija drugog Titovog suradnika, Aleksandra Rankovića. Nakon jednog mjesec dana ja dobijem pismo iz kabineta potpredsjednika Republike, dobijem pismo od Aleksandra Rankovića i tu informaciju koju sam ja poslao Gošnjaku, gdje on na njoj meni piše da nije nikad podržao nacionaliste, da neće ni sada i da osuđuje tu gestu instituta, otprilike tako. Nakon neočekivane reakcije Aleksandra Rankovića, Miškoviću se u glavi roje brojna pitanja. Ja sam onda se zapitao, pa dobro, majko, šta meni piše? Meni piše da on nije nacionalista. Zašto to meni piše? To je stvari, jer ja sam dobio izvještaj i smatrao potrebno da upoznam s tim generala Gošnjaka, a on je pak smatrao da treba da se upozna i Ranković, i poslao je sa Rankovićem, a umjesto da Ranković njemu vratio, on meni piše to pismo. Polemika koju su na početku vodili Hrvatski i Srpski institut pretvorila se u kabinetski rat dvojice najbližih Titovih suradnika. Ja sam shvatio da sam ja na neki način izabran da tu bude neke vrste paravana između srpskog i hrvatskog. I ja sam jednom prilikom, odmah iza toga, pozvao me nešto vrhovni komandant Tito i ja sam mu to ispričao. Ja sam smatrao za potrebno da mu to kažem. Tito je reagirao burno. Informacije koje mu je donio Ivan Mišković vidno su ga uzrujale. On je se namrgodio, naljutio. Šta oni to dopisuju među sobom? Šta on mene Gošnjak nije izvijestio o tome? Zašto ja o tome ne znam? Ja sam tek onda shvatio da sam ja bio u pravu, da sam ja osjetio da to nešto nije u redu. I on je meni samo rekao, Tito, ostavite, ja ću to dalje na politbirovu riješiti. To je bilo, Tito je to bio prvi signal, među prvim signalima, da tu nešto, što se tiče nacionalizama, nije u redu i da se na toj osnovi diskutuje. Godinu dana kasnije hrvatsko-srpski sukob u Titovom okruženju završava smjenom Aleksandra Rankovića. Komisiju koja je provela istragu o Rankoviću vodio je Hrvat Ivan Mišković.
u osjetljivoj ravnoteži hrvatsko-srpskih odnosa, čije središte bio sam Josip Broz. Uskoro će biti žrtvovan i Franjo Tuđman, ali i čitavo hrvatsko rukovodstvo. Tito je uspostavio tu ravnotežu između Srba i Hrvata. To je ono što je održalo Jugoslaviju. Da li ta ravnoteža mogla na drugi način da se uspostavi i da li je bilo neizbežno da se on u toj meri identifikuje sa Jugoslavijom, da kad on nestane, počne da nestaje i ona. To je važno pitanje. Prije svega on imao jedan jedini orijentir, a to je imao je sebe samoga kao orijentir. Uvijek je bio on orijentir sebi, iako si mu stao na put, pa bio to Hebrang, 1944. godine kada ga je povukao u Beograd, kasnije ga ismakao, bio to Đilas, bio to Ranković, već ko je stao na put onome što je on mislio da treba da se radi kao politički program, naprosto je bio sklonjen. On je imao jedan razgovor sa vrlo uskim krugom političkih ljudi u Srbiji i bio je vrlo ljut. I rekao je, pa dobro, meni zameraju da sam ja anti-Srbin, da ne vodim računa o položaju Srbije. A ja sam 1941. ovde došao i odavde sam krenuo. Prije nego što je definitivno pao na Brionskom plenumu, Aleksandar Ranković uspio je spriječiti Tuđmanov izbor u Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. On je postao i profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu i čak je konkurirao za Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti koje je Tuđman smatrao da je osobno Ranković blokirao njegov izbor. Proveden je postupak za njegov izbor u akademiju i tada je na intervenciju Rankovića otac odustao. On se i sam povukao. Tuđman je bio razočaran. Tuđman to nije zaslužio. Tuđman je nastavio svoj rad u institutu s još većim entuzijazmom. Tuđman embarked on this process believing that he had Tito's support. At a certain point, he learned that he didn't. And being Tuđman, he was quite stubborn. And he pushed it. He didn't move back. And I suppose that was it was courageous to keep on pushing. Granica koju je Tuđman prešao u očima režima bilo je rušenje drugog komunističkog mita. Ono o broju ubijenih u Jasenovcu. Za tu emisiju odabrao svog najmlađeg suradnika, Bruna Bušića. Tuđmana će uz Bušića vezati nacionalna svijest, zajednički ideali, a potom i njegova tragična smrt. On je zaposlio u institutu pokojnog Bruna Bušića, kojeg je kasnije UDBA smakla u Parizu. Bio je i moj dobar znanac i njega je Tuđman kao mladog istraživača uzeo ga k sebi, jer je Bruno već bio sumnjičen i zbog nacionalizma i tako dalje, što samom Tuđmanu nije smetalo. Angažiranje Bruna Bušića dodatno je pogoršalo imidž instituta. Bruno je došao u institut sa nekim preporukama. Nekim preporukama, naravno, ali Tuđman ga isto nije znao prije instituta. 1964. je Bruno došao u moj odjel. Ja sam bio njemu šef, pa i prijatelj. Ima čak arhiva, njegova je kod mene još u stolu. Niko nije došao po nju. Tuđman je tada preko njega napravio nešto što je preokrenulo praktički modernu povijest hrvatsku. On je dao da pod svojim imenom pokojni Bruno Bušić objavi jedno istraživanje o ratnim gubicima Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Mitska brojka je bila 1.700.000. To je dosta opasno bilo, jer to je ono što je održavalo stigmu nad Hrvatima, a naravno skinuti tu stigmu je dio rehabilitiranja hrvatstva. Tako da je to ključno pitanje u
političkoj publicistici onog vremena. A svakako da je pitanje Jasenovca ostalo dugo kao pitanje koje se nije javno postavljalo. Da bi tamo 1,5 1,7 milijuna ljudi ubijeno, svakako je bilo pretjerivanje. Posebni savjetnik Josipa Broza Tita za bezbjednost tumačite ovako. Napuhavanje je bilo zbog ratne štete. I to je faktički jedan jedini motiv i nije se ni znalo koliko je bilo žrtava. Ipak brojalo se. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije iznijela je potkraj 1945. Međunarodnom vojnom sudu u Nirnbergu tvrdnju da je u logoru Jasenovac do potkraj 1943. ubijeno najmanje 600.000 osoba, najviše Srba, zatim Židova pa Hrvata i Roma. Kako se dogodilo da poslije rata broj žrtava u Jasenovcu naraste za više od 1 milijun? Činjenica je da Tito nikad nije došao u Jasenovac, a obišao je sva moguća mjesta iz partizanske borbe. On je to upućuje da je on dobro znao da se tu šire neistine. Tito nije bio jedini koji je širio neistine o broju ubijenih u Jasenovcu. Činili su to i srpski povjesničari. U to vrijeme su brojke enormno rasle, akceleracija se neprekidno ubrzavala. Jasenovac je postao stroj za proizvođenje bilo kojeg političkog problema u tadašnjoj. Niko to nije mogao kontrolirati. Ova cifra od 7 šta znam, to je ona je politički bila potrebna za političku upotrebu u datom momentu. I onda se ljudi uvatili za to i teraj 700.000, nije 700.000. Ja računam oko 110, 120.000. Tu ne, ali ovo sada što imaju u Beogradu i 83.000 koliko je zapisano, to je tačno. Tuđman je napravio jednu veliku tada stvar. Tada se gradio Jasenovački kompleks i onaj poznati cvijet. Potekla je inicijativa iz srpskih političkih krugova da se na spomeniku ukleše broj od 600.000 žrtava. Tuđman je u jednom elaboratu ondašnjem Centralnom komitetu Saveza komunista Hrvatske dao mi je u biti dokazao da je to laž. Glasine o tome brzo su se proširile u znanstvenima, pogotovo u političkim krugovima. Ime doktora Franje Tuđmana prvi put se pročulo dalje od komitetskih foruma. Neki Titov general, direktor instituta za radnički pokret, sa svojim saradnicima predvođenih Brunom Bušićem smanjio broj žrtava u Jasenovcu na 60.000. Ranije brojke su bile 1 000.000, što je govorio general Terzić, 700.000, 800.000. Ja sam pitao Tuđmana kako je on počeo da to radi. On mi je rekao da je to bio zadatak koji on dobio od CK Hrvatske i da je taj zadatak on poverio Bruni Bušiću. O Jasenovcu nikad nije prestalo da se piše, počelo je da se govori i istražuje još u toku Drugog svjetskog rata. Nastavljeno je, objavljeno užasno mnogo knjiga. Ipak sve do početka 60. godina i djelovanja doktora Franje Tuđmana, vrlo malo znanstvenih istraživanja dovodilo je u pitanje milijunske žrtve iz partijskih dokumenata. I sada dolaze određena saznanja ljudi koji su se bavili Jasenovcem, da nije toliki broj, prije svega nije mogao biti ubijen, tehnički nije mogao biti toliki broj ubijen. Većina tih pokušaja su sa strane režima gledani kao subverzivni pokušaji destabiliziranja Jugoslavije. Čitav niz ljudi je optuživano, sumnjičeno i suđeno zbog toga što su iznosili
istinite podatke, statističke podatke. To se tada u Jugoslaviji zvalo zlonamjerno iznošenje podataka. Srpski novinar Milomir Marić s Tuđmanom je razgovarao o Jasenovcu. To nije srpska propaganda 700.000, 800.000, to nijedan Srbi nije napisao. To stoji u izveštajima von Hostenaua, Eguna Kašea, papskog nuncija. Oni govore o tim. On rekao, to su se ove naše ustaše falile, kaže. One su to radile, ručni rad. Ko je mogao za 4 godine da ubije toliko ljudi? Nismo mi imali gasne komore, industriju smrti kao u nemačkim logorima i to jednostavno nije istina. U to vrijeme bila je jaka ta jedna unitaristička struja koja je zagovarala što veći broj žrtava u Jasenovcu. Osim za potrebe ratnih reparacija, brojevi od 700-800 tisuća ili milijun ubijenih u logoru Jasenovac imali su još jednu svrhu. To je onda i jedna poruka kao Jasenovac je u Hrvatskoj, Hrvati su ti koji bi morali snositi određenu odgovornost. Međutim, jasno bilo je i onih koji su željeli da se utvrde stvarne činjenice i među njima je bio prije svega Bušić, da se radi o znatno manjim žrtvama Jasenovca. Sa jedne strane se to preuveličavalo, sa druge strane se broj tih žrtava bestidno smanjivao. Jasenovac je bila mašina smrti, predodređena i organizovana za to. A što se zvao radni logor Jasenovac, to je druga priča, to je bila priča za propagandu i za ljude naivne, da se tako izrazim. Prema tome, ja sam svjedok da su plutali leševi sao, leševi vezani. Nema kod Tuđmana izmišljanja. Dokumentira treba. To je popis kojega je izradio Savez boraca pojedinih republika. Oni su ga provodili po svojim republikama i po svojim pokrajinama. Oni su išli od kuće do kuće i pitali gdje je završio, je li stradao i tako dalje. Iako su procjene ubijenih do kojih je došao, Bušiću govorilo o 60.000 ubijenih Židova, Srba, Roma i drugih. Tuđman je smatrao da je i taj broj prevelik. Razgovarao sam u nekoliko navrata s njim o toj brojci. Njegova brojka stradalih u Jasenovcu je nešto oko 30-40 tisuća. Bušićevo istraživanje o masovnim zločinima u Jasenovcu izazvalo je brojne reakcije. Najglasnija je bila ona hrvatskog unitarista Miloša Žanka. On je po svojim uvjerenjima bio onako jedan starinski Jugoslaven i po nekim procjenama bio je već povezan sa centralizirajućim faktorima koji su dolazili iz Srbije. Žanko je interesantan slučaj. On je, iako Hrvat, on je bio uvjereni unitarist. I sve što se u Hrvatskoj događalo, što je bilo u izvjesnom smislu u demokratsko popuštanje, sve za njega to bila opasnost i zato je on dosta žestoko reagirao. U ljutnji na Tuđmana i republičko partijsko rukovodstvo, Žanko je neprekidno pakirao razne optužbe. Članke je objavljivao u Zagrebu i Beogradu. Kad je u travnju 1967. objavljena deklaracija o položaju i nazivu hrvatskog književnog jezika, da je Miloš Žanko, koji je bio u tim tijelima
pri Saboru tadašnje Republike Hrvatske, da je on zato okrivio Franju Tuđmana i njegov institut. Iako taj institut i Franja Tuđman nisu o tome pojma imali. Iste je godine s funkcije direktora Instituta za historiju radničkog pokreta smijenjen dr. Franjo Tuđman. Izbačen iz partije i umirovljen. Bio je to kraj Tuđmanovog sna o institucionalnom djelovanju i prelazak u unutrašnju emigraciju. Njegov suradnik Bruno Bušić pred optužbama je pobjegao u inozemstvo. Nešto kasnije s mjesta člana Centralnog komiteta smijenjen je Miloš Žanko. U njegovim prozivkama prepoznali su se naime i Vladimir Bakarić i sam Josip Broz Tito. U stvarnosti, kako je Hrvatskom tada upravljao Bakarić, u stvarnosti je to bio napad na Bakarića i Tita. I Tito je to iste sekunde shvatio. Kad gledate na sve stvari koje su se događale 60. godina, od Krležinog govora na obljetnici Ilirskog pokreta, pa preko deklaracije, niza javnih manifestacija, knjiga, članaka, sve se to zapravo svodi na legitimiranje hrvatstva. Hrvatstvo nije neko anti-jugoslavensko stanje, to nije nešto što je jednako ustaštvu. Iako umirovljen, dr. Franjo Tuđman nastavio je svoj ples na žici s režimom. O nacionalnom pitanju u Jugoslaviji nastavio je pisati i govoriti u inozemnim medijima. Njemu je bilo jasno da tu priču on ne može iznijeti sam, niti oni ljudi koji su bili unutar tog partizanskog pokreta, bez da se osloni i na one druge, znači koji su eventualno bili negdje izvan toga ili na drugoj strani, i plus ona treća strana s kojom je on tražio stalno, pokušavao uspostaviti kontakt, to je emigracija, to je hrvatsko iseljeništvo, su stvarale pretpostavke za jednu ozbiljnu političku borbu. O pomirbi sva tri nacionalna elementa do koje je došlo u Domovinskom ratu Tuđman je razmišljao još 60. godina prošlog stoljeća. To je bio razlog njegovog prvog posjeta emigraciji 1966. godine. Ja sam bio upoznao prvi put Tuđmana u Americi, u New Yorku, u mom stanu na 5. aveniji, kad je on došao u Ameriku na Fulbright Scholarship. Ja sam ga pozvao na ručak i onda je došao Bržinski na ručak, bio je tu Bogdan Radica, bio je jedan urednik tada važnog časopisa američkog koji se zvao Look. Tuđman je nastupao sa hrvatskih pozicija. To jest, on je govorio kao da se treba neke stvari u Jugoslaviji promijeniti u smislu rješavanja tog nacionalnog problema. Tuđmanov posjet nije najbolje odjeknuo ni u Beogradu, kao ni u Washingtonu. Ja mislim da su Amerikanci već tada Tuđmana prosudili kao jednog čovjeka koji se ne uklapa u njihovu politiku.